dute. Mau dute. Mau dute. Woi, duh, kunaon saya goblok? Mau dute. Ente, temawa, mesti tinggal anchor main apa ya? Duh, aing tuh. Yang kedua bucket. Ngomong aing. Astagfirullahaladzim, emang nasib jomblo kia ya, pegawai nang bokep. Istighfar. Ma aing we. Saya cicing anchor main game. Mengganggu aja sama. Sedih angkat nak. Aduh. Saat cina itu si mama ganggu bae lah goblok tolak wae. Anjing malah ditolak. Goblok teh telepon di ku aing. Lu yang laki keur naon atuh jelema teh? Harus si mama naon tutumbenan di nelponan wae. Saya penting angkat. Satu nelponan wae. Pamajikan aing atuh. Kunaon emang saya iri. Be aja. Naon atuh mama gelis. Ka dieu teang mama di kebon. Geura geus karasa beuteung nya mama. Aduh. Geraku mah teu bohong eta teh. Tadi tina naon di imah ge. Cek bapak ge naon atuh lah init-initan ka kebon. Awas di perkosa tukang kararang di kebon. Kalau mah bapak kadinya sakedeung dia. Kunaon? Pamajikan aing. Oh, pamajikan sia. Ya gitu, kaingkeun ya. Sok ikhlas cek dibikeun mah. Si anjing mun ditongol goblok sia. Beda ku sama tara di paraban. Terus geraan pamajikan aing di kebon, di perkosa batur. Sekarang sabeuteung ayo gerak. Kan hujan we aing mah geura ayo tolong. Oke lah sayang. Kunaon? Sia naon nyekel beteng pamajikan aing Bantuan gotong ya gawat dulu nyeri beteng aing. Gerak bantuan gerak. Angkatan. Gerak. Ayo, gerak. Yuk. Goblok yang mati dicekal. Aduh. Berat ya. Gede dosa. Susah hati teh. Gerak. Gerak. Lempeng kan atana lempeng kan. Anak otak mah. Gerak.
Pelan-pelan, Mama. Gila, naik, gila. Woi, dibalik. Ayo ge, awal aing dibonceng. Dibalik. Gerak. Aduh, kendorkeun. Mundur. Buat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Bidan. Iya. Ada apa? Ini Bu. Istri saya mau lahiran. Cepat bantuin. Ya udah bawa aja ke dalam, bawa aja. Kok dibantu sama orang lain? Oh iya ya. Udah Bu, nggak apa-apa. Ya udah. Bawa aja. Ya udah, nggak apa-apa. Ya, Bu. Angkat ya. Motor. Ih, berat banget. Ini dosa. Udah Bu, rebahan aja ya. Tolong yang bukan suaminya keluar. Baik Bu. Ih, kebenaran arek nyekalan pamajikan batu. Kok jadi aing nu keluar itu, ha? Salah. Salah anjing, saya nu di luar, di lain. Gerak keluar. Anjing gagal arek cuci mata. Bentar dulu ya, Pak, Bu. Ini alat-alat dulu ya. Iya, Bu. Sudah siap, Bu? Iya, Bu, udah. Aduh, iya Bu. Aduh, kok anunya bau-bau? Ada kurapnya lagi. Ibu Bidan, kalau kata saya bilang tarik ya. Tarik sis. Semangko. Goblok Bapak, Pak. Oh, Mama, ampura. Refleks dia Bapak teh. Oke, siap, Bu. Siap. Oke, kita mulai ya penjuruannya. Tarik sis. Semangko. Mama. Bu, kenapa ini, Bu? Coba saya periksa dulu ya, Pak. Gimana, Bu? Keadaan istri saya, Bu? Duh, gimana ya? Ini kayaknya dia udah gak ada. Sekarang Bapak bersyukur ya, istrinya sudah meninggal dunia, jadi Bapak bisa nikah lagi ya. OTW si anjing. OTW si anjing.